Požar koji je službi zaštite i spašavanja Nikšić dojavljen oko 7 sati i 40 minuta zaustavljen je zahvaljujući brzom intervencijom kompletne smjene koja je brojila oko 30 vatrogasaca. Objekat je spašen osim krova i dijela kuće u kojem su se nalazile dječje sobe. Radilo se o vrlo složenom požaru, znači radilo se o potkrovlju koji je baš bio dosta dobro ugrožen, tako da smo morali angažovati dodatno ljudstvo od neke smjene od 12 do 15, tako da je bukvalno bilo oko 25 do 30 vatrogasaca. Znači, bili su ugroženi svi ti objekti, a posebno porodice Teševi gdje je gore u potkrovlju izgorilo 3 manje sobe dječje. Na sreću što su djeca evakuisani svi ostali, tako da nije bilo povrijeđeni ni ljudskih žrtava, što je najbitnije. Znači, mi smo u potpunosti objekat spasili, osim u tog dijela krovne konstrukcije i dijela potkrovlja gdje su bile dječje sobe. Gardašević navodi da su u posljednjih 5 dana imali 3 složene intervencije, a da je jedna od njih imala i fatalan ishod. Tokom ovog mjeseca zabilježeno je više od 70 požara, a njihov glavni uzrok jeste ljudski faktor i zastarjele neočuvane instalacije u stambenim objektima. To je grejna sezona, radi se o imunolnim instalacijama, to treba pratiti, održavati s vremena na vrijeme, znači to je vrlo složeno, tako da ljudi treba jedno da shvate zbog neke banalnosti nečišćenog komina koji je neznatno da se organizuju stanari da može da dođe do velikih materijalnih šteta. Također iz službe zaštite i spašavanja apeluju na građane da vatru ne pale na otvorenom, jer je u prethodnom periodu zabilježen veliki broj šumskih požara.